mu bisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buriye Burundi nyine bafata ibisagara Uburundi umufasha si wabazwa umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma mu gihugu ca Kongo barazi ingabo zo Burundi aho Murundi aciye ubu baramubona ko ari umuntu igitondo cyiza bwana Pascal. Yego amahoro y'imigisha igitondo cyiza cy'umugisha kuri twese. Ngira ngo buno rero amakuru mashya amakuru ateye ubwoba mabi ku gice kimwe abanyamurenge baturiyemo muri za Uvira indege ziri kuva Bujumbura ku mugaragaro cyangwa se amadroni n'indege zisanzwe turi kubona indege noneho biri seriye kuhaguruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikarasa mu banyamurenge. Niko bimeze ndetse hashize iminsi igera kuri 3 biri kuba ni nayo mpamvu rero byabaye ikibazo gikomeye cyane mu banyamurenge by'umwihariko M23 nayo ikaba yafashe ingamba zikomeye cyane. Yego rwose ngira ngo rero nk'umunyamakuru nk'umusesenguzi cyangwa nk'umuntu udasanzwe ukurikirana ibyo muri aka karere kandi uzwi natwaye amakuru twayabonye nayo kwizerwa n'amakuru twavuga bimwe neva yahoze avuga acamo imigani cyangwa se abwira abantu ngo ubwo Uvira yafatwa nawe yafata Kigali ngira ngo tubyitege ko ari byo bigiye kuba cyangwa se nibiri burangirire muri zira disikuru neva yatambutsaga. Yego uragira uti umuntu yagira impungenge ko wenda ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu byaba ari byo bigiye kuba ariko burya umukuru w'igihugu ni umuntu ukomeye yavuze ijambo tugomba kuryubaha. Ni nayo mpamvu wabonye ko ku nzego z'u Rwanda bagerageje gushyiraho ingamba z'ubwirinzi bitewe na ya magambo nyine yagiye avugwa n'abakuru b'ibihugu harimo uwa Kongo ndetse na Neva w'u Burundi. Ngira ngo rero ibyo rero icyo bivuze yego biragaragara ko rwose byanze bikunze birumvikana inzego ziba zibikurikiranira hafi ariko ntabwo twatinya kuvuga ko ibyavuzwe byakorwa kandi ko igihe cyabyo cyaba kigeze. Ngira ngo nta n'umuntu wakwifuza ko icyo gihe cyabaho cy'uko Uburundi burasa u Rwanda rukarasa Uburundi n'icyo gihe nta wakifuza ko kibaho ariko twitegereje turi kureba intambara yafashe urundi rwego intambara yafashe iyindi sura sahizi ubu tuvugana ngira ngo n'ikiraro M23 yari yubatse baherutse kukirasa buno urabona ko noneho abanyamurenge bahagurukiye rimwe M23 yahagurukiye rimwe abavugizi bayo intambara yafashe urundi rwego yafashe indi sura. Ego ubundi byahereye mu minsi 3 ishize ubwo ingabo za Kongo cyangwa ihuriro rirwana kuri Kinshasa harimo ingabo za Kongo FARDC akazamo Wazalendo abarundi abacancuro na FDLR bafatanya bagize batya rero bakoresha imbaraga z'ikirere kubera ko imbaraga z'ubutaka ingabo zirwanira ku butaka zizo ngabo byagiye byanga igihe cyose bagiye bagerageza bikanga bagerageza rero kwisunga inzira y'ikirere dore ko nk'uko bizi igisirikare cya Kongo ni bamwe mu bantu bafite ibikoresho bihambaye ku rwego rw'ikirere bari tayari rwose ubu rero nizo nzira bari gukoresha muri iyi minsi rero 3 ishize bagerageje kurasa ku banyamurenge barasa ahantu hitwa Imikenke ibitero bikomeye cyane abaturage barahunga abandi barapfa inzu zirasenyuka cyane bakoreshaga amadrone cyangwa se izi ndege zitagira abapilote ariko z'intambara. Bwana Pascal urabona igoma ntabwo higeze hakoreshwa drone cyane ikibuga cy'indege cya Kavumu na Bukavu ntabwo hakoreshejwe indege cyane intambara yaba yahinduye isura batangiye gukoresha amadrone n'indege kubera ko babonye ko ku butaka bitashoboka bakaba bagiye gutangiza intambara y'ikoranabuhanga ryo muri viziyo hakaba hagiye kujya hakoreshwa amadrone gusa ni M23 cyangwa se twigwaneho koko umutwe twigwaneho uhagarariye abanyamurenge
ariko barihuje na AFC. iyi ntambara niba ivuye kurasana bisanzwe ku butaka no kuri kajugujugu hakaba hatangiye gukoreshwa drone, ni ikibazo cy'uko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo harimo abarundi, FDLR n'abandi, byaba bisobanuye ko bagize ubwoba bwo kujya kurwana cyangwa ni ibisanzwe? Twavuga ko ari ibisanzwe kubera ko n'ubusanzwe bageragezaga gukoresha izi nzira z'ikirere, hanyuma rero biranga bagerageza gukoresha ikirere kubera ko ntabwo bivuze ko wenda n'ingabo zisanzwe zirwanira ku butaka barimo kuzikoresha, ariko kongeramo imbaraga z'ikirere bifite icyo bivuze ku mbaraga zabo, kubera ko byaranagaragaye ko umutwe wa M23 udafite imbaraga zihambaye zo gukoresha ikirere nk'uko ibikora neza ku butaka. ubwo rero bikaba bivuze kuba bagerageza, kubera ko iri huriro ry'ingabo rirwana kuri Kinshasa bagerageje ibishoboka byose kugira ngo batsinde izi nyeshyamba za M23, bagerageze ndetse no gufata ibice byose byafashwe n'uyu mutwe. Ni muri urwo rero bagerageza gushyiramo imbaraga zose zishoboka, ariko by'umwihariko iz'ikirere kubera ko ari naho twavuga ko bafite imbaraga nyinshi kurenza aho ku butaka. Ni uguhanyanyaza rero, ni uguhanyanyaza, ntabwo wenda twavuga ko ari ingamba nshya, ahubwo ni uguhanyanyaza bisanzweho, kuko n'ahandi hose hagiye hafatwa za ikibuga cy'indege cya Karemi, ikibuga cy'indege, ibibuga by'indege bitandukanye n'ibice bigiye bitandukanye. Bukavu yose yafashwe, abasirikare barwana kuri Kinshasa n'ubundi bakoresha indege, bakoresha ikirere mu kurwana muri iyi ntambara ikomeye. None Bwana Pascal, nk'umunyamakuru muri aka karere uzwi ufite ijambo, iyi ntambara twizere ko iki kibuga cy'indege cya Bujumbura cyamaze gutanga aho drone zigomba guhagurukira cyangwa se n'indege, kandi bakaba batangiye no kubikora ku buryo bweruye. M23 nicyo gihe cyo gutsindwa, nicyo gihe cyo gusubira inyuma cyangwa ikambugwa biriya bice binyuze muri izi nzira neva ari gutangamo support cyangwa depanage cyangwa se inkunga? Ntabwo twahita twemeza ko aka M23 kashobotse, ahubwo ntabwo yorohewe bitewe n'imbaraga nyine zirimo gukora iki gihe, ariko ntabwo bivuze ko yatsindwa burundu, kubera ko n'ibyo bitero bimaze iminsi bigabwa ku birindiro bitandukanye bya M23, bikagabwa ku baturage bo mu Mikenke, mu Mirenge n'Abanyamurenge. Ntacyo rero twavuga ko byakoze gikomeye cyane ku basirikare ba M23 cyangwa se gusubira inyuma kwabo, kubera ko muri ibyo bitero bimaze iminsi 3 M23 yagerageje kuba yafata ikibuga cy'indege cyari gifitwe na FARDC, cyangwa se ari nacyo bahagurukirizagaho zimwe muri izi ndege zarasaga kuri aba ngaba. Ngira ngo M23 imaze no gufata agace kitwa Nzibira. Aka gace nta nubwo navuga ngo FARDC yakishubije cyangwa se n'abafatanyabikorwa bayo, harimo FDLR, harimo igisoda cy'u Burundi, harimo Mayimayi, harimo Wazalendo, harimo abacashuro bo muri Colombia. Bigaragara ko n'ubundi intege nke zigihari za guverinoma cyangwa se z'ikisasa. Ariko navuga ngo nanjye ndebye cyangwa nitegereje, cyangwa se mu Kirundi baravuga ngo ni ukwihweza. Iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ngira ngo M23 hari itangazo yasohoye ko igomba gutera cyangwa se karasa ahantu suruse cyangwa se ahantu ibitero biri guturuka. Yego, yaranabitangiye kubera ko ako gace ubuze Kanzibira karimo n'ikibuga cy'indege, kandi ni nacyo cyari giteje inkeke kuri M23 kubera ko aricyo cyahagurikirizwagaho aya madrone yarasaga. Ubu rero tuvugana bamaze kuba bagifata, M23 irimo kugenzura Nzibira yose ndetse n'ikibuga cy'indege. Hakaba rero hasigaye ikibuga cy'indege kiri hariya mu gice cya Uvira cya Pinga rero na n'ubu M23 ikaba irimo kuherekeza. Bivuze ngo bibaye ngombwa ko bafata iki kibuga cy'indege cya Pinga, haraba hasigaye ikibuga cy'indege cya Bujumbura ari wo musada ushobora kuba waturuka
birumvikana ko muri Uvira baraba basa nkaho barimo kwigera ahabi, barimo kwifata mu buryo bukomeye. Bivuze ngo rero byateza impungenge hakurya ku gihugu cy'u Burundi, kubera ko abantu bakwibaza batese Nzibira ni ikibuga cy'indege cyari gikomeye cyahagurukirizwagaho izi ndege z'intambara kirafashwe, Pinga nayo irimo kwegerezwa M23. Ese bizagenda bite nihaba hasigaye ikibuga cy'indege cya Bujumbura gusa? Birumvikana imbaraga zizaba zibaye nkeya ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri Kinshasa, ariko kuri M23 bizaba biri gutsinda. Abantu rero bakagira impungenge bakibaza batese bizagenda bite? Ese M23 ntizahita koko inambuka mu Bujumbura? Abandi rero bakibaza nk'ahandi twatangira babase Uvira nifatwa, cyane ko turimo turabona inzira yayo, nifatwa bizagenda bite? Ese Burundi ntibuzatera u Rwanda nk'uko babivuze? Ni ikibazo twese twibaza yenda tudafitiye igisubizo, ariko urumva abanyepolitike bo M23 yafashe ikibuga cya Goma, ifata ikibuga cya Kavumu, none yafashe n'ikibuga cya Nzibira, ishigaje ikibuga cyo muri Pinga, yakirangiza igafata ikibuga cya Bujumbura. Kandi gufata iki kibuga cya Bujumbura ngira ngo wabufasha igihugu cyose cy'u Burundi, ariko M23 mu itangazo ryayo yasohoye cyangwa se mu byimaze iminsi itangaza yo iravuga ngo igomba kurasa Surusi. Rero ngira ngo ni ibi bibuga bibiri byaba bisigaye. Nk'umunyamakuru ubwo urumva harimo abantu baba bavuga bati ese bigeze he cyangwa bivuye he, biri kujya he? Mu Burundi hari icyoba cyinshi cyane ko hari abarundi bageze muri 30 bamaze gusaba ubwenegihugu muri igindwi duherereje inyuma, harimo n'uwitwa Kajanine uzwi cyane w'icyamamare wagiye no kwita ingagi mu bihe bishize. Abarundi kuki bari guhunga cyane? Ni iki kibazo cy'iyi ntambara? Oya, ntabwo ari cyo gusa, kubera ko nk'uko tubizi mu gihugu cy'u Burundi harimo ibibazo byinshi biranavugwa, ariko wenda ntibigire icyo bikorwaho bitewe n'impamvu tudatinya kuvuga ko ari ubuyobozi butabikemura, ubwo ni ubuyobozi bubi. Ibyo rero nibyo bituma nyine abarundi benshi bakomeje gushaka ubwenegihugu mu bihugu bigiye bitandukanye harimo n'u Rwanda. Ibyo rero bagakwiye kuba babivugaho. Nabonye abarundi benshi bagenda ku mbuga nkoranyambaga bagenda batuka, bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, batuka bagenzi babo basabye ubwenegihugu, bavuga bati muri babi, mwanze u Burundi, mwanze igihugu cyanyu. Ahubwo ngira ngo nk'abayobozi bagakwiye kuba batekereza ni iyihe mpamvu biri gukorwa n'abatari bakeya bakihakana igihugu cyabo, cyangwa se no kukihakana, ahubwo bakaka ubwenegihugu mu bindi bihugu. Ni iyihe mpamvu ibitera? Nicyo bagakwiye kuba rero barebaho, ariko ntabwo twahita tubihuza n'iyi ntambara gusa, kuko harimo n'ibindi bibazo byinshi biri mu gihugu cy'u Burundi bidahuje cyangwa se bidafitanye isano n'iyi ntambara. Urugero wenda nk'igitoro, urabizi ko ni kimwe mu bibazo byugarije abarundi. Ntabwo rero igitoro mu by'ukuri ku ibura ryacyo nta hantu rihuriye n'iyi ntambara iri hariya muri Uvira cyangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuze ko rero navuga ko ari ibibazo bisanzwe mu gihugu biri gutuma abarundi bagerageza gushaka ubwenegihugu bw'ibindi bihugu. None aba barundi basabye ubwenegihugu mu Rwanda, hari n'inkambi y'impunzi z'abarundi, hari abarundi benshi ku mpamvu zitandukanye. Neva yitangarije ubwe ko Uvira ifatwa nawe afata Kigali. Aba barundi bari guhungira mu Rwanda bizeye umutekano, barawuhabona 100%, cyangwa se nyine Neva azaza dukubitire hamwe aturimburire hamwe nk'uko yabivuze ati ni ugufata u Rwanda tukarwongera ku ntara ya Kongo, nako ku gihugu cya Kongo tukaruhindura imwe mu ntara zigize igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange y'Abakongomani. Marite, buriya uko byaba kose abantu turifuza, ariko ntabwo ibyo twifuza byose tubigeraho. Hagati aho rero abarundi urabizi mu Rwanda turirirwana, turagendana, turaganira, bo bameze neza, umutekano barawufite uhagije. Yego, uhagije cyane, ujya ubibona ku mbuga nkoranyambaga, nta kibazo rwose gihari. Ikibazo rero kindi
kuba wenda Uvira yafatwa Uburundi bugahita butera u Rwanda, ibyo ngibyo byavugwa, ariko ntabwo mpamya ko byakorwa mu buryo bworoshye, kubera ko urabizi kugira ngo igihugu gitere ikindi ntabwo ari umwanzuro wahita ufatwa ako kanya, nta nubwo ari ikintu cyoroshye ku buryo uwo ari we wese yahita abikora, nta nubwo n'u Rwanda ari igihugu ari agafu k'imvuga rimwe. Ni igihugu tuziho ubushobozi buhambaye ku buryo mpamya ko bitapfa korohera Burundi kuba rwagerageza wenda bwagerageza gutera u Rwanda, birashoboka, nta nubwo wenda twavuga ko bidashoboka, ariko mpamya ko bitakorohera Abarundi, nta nubwo nemera ko babikora mu buryo bworoshye, nta nubwo mpamya ko ari umwanzuro waba mwiza ku Burundi. Mpamya rero ntashidikanya ko byashoboka ko bitabaho. Umuntu akibaza nanone, yenda tukiri aho, yenda umuntu araza kuhabandanya, umuntu akibaza ngo izi doroni ziri kuva i Bujumbura cyangwa kajugujugu ziri kuva i Bujumbura, eske ziri bubandanye, eske M23 iri buganire n'Abarundi ibyo bintu bihagarare, ese Abarundi baraza gushyiramo imiyaga, ese M23 nayo iri buhagurutse izindi, cyane ko haherutse gupasinga abasirikare barenze 7,700. Ni ukuvuga ngo umuntu akibaza akavuga ngo nyuma y'ibi byose biri kuba, nyuma y'amagambo ubu noneho igisasu kirambuka ikindi kikambuka, ese M23 nayo ubu isaha ku isaha ishobora nayo kuba yarasa igihugu cy'u Burundi, cyangwa se ikarasa mu Burundi, cyangwa se nayo ikohereza drone mu gihugu cy'u Burundi kuri iki kibuga cya Melchior Ndadaye i Bujumbura? Njyewe rero ntabwo nabyemeza ntyo. Kuba M23 yaganira n'igihugu cy'u Burundi ntabwo byo bibona nk'ibidashoboka, kubera ko si n'ubwa mbere si n'ubwa kabiri bagerageje kuba baganira ariko bikanga, bitewe n'amafaranga Abarundi bakorera muri Kongo, bitewe n'ubufasha baha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ko bigoye ko M23 icyo Kongo iha Uburundi M23 yagiha Uburundi kugira ngo wenda babe bahuza, biragoye, nta nubwo bishoboka. Ntabwo bipfa gushoboka, cyane ko Evariste Ndayishimiye ngira ngo ni umunywanyi na Felix Cirombo, ni inshuti z'akadasohoka badashobora gutandukana. Ngira ngo no muri ibi by'intambara, neva intambara yayigize yayihinduye iye, nabonye ingabo z'Abarundi nyinshi cyane ziri kujya ku rugamba, mbona utuntu tw'utuvideo tumwe tugenda duca ku ruhande imbogisi, abasirikare b'Abarundi bari kujya ku rugamba hano muri Uvira ndetse no mu bindi bice, ariko se abantu batarezise kuturuka za Masisi ngo bagire inkomezi, ubu noneho twizere ko Abarundi bagiye gukubitira M23 muri Uvira, bakayirukana bakayishwishkuza neza ku buryo neza rwose bari bureziste. Noneho izi ngabo z'Abarundi ziri kumwe yenda n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye umuntu atarondoye kubw'iminota, ariko se ubona noneho biraza kurangira M23 Uvira biyinaniye, cyangwa uko yafashe Nzibira ikaba ishaka gufata Pinga. Twizere ko ubwo ari icyerekezo cyiza cy'uko na Uvira isaha ku isaha umunota ku wundi abantu bari update bashobora kumva itangazo rivuga ngo Uvira irafashwe. Yego, birashoboka cyane. Ubundi rero dusubiye inyuma gatoya, ubundi mu bihe ubu biri ku rugamba ntabwo hagakwiye kuba harimo intambara, ni nako M23 ibitangaza. Bemeza ko bitewe n'ibiganiro bagiriye i Doha muri Katari, cyangwa se icyo ari inyandiko basohoye icyo bise amahame. Amahame rero aganisha mu masezerano y'amahoro. Muri ayo mahame harimo ingingo nyinshi, hanarimo ko ingabo ziri ku ruhande rwa M23 zisubira inyuma ibirometero 5, ndetse n'iziri ku ruhande rwa Kongo zigasubira inyuma ibyo birometero 5. Ariko ibyo ntibyubahirijwe, ni nayo mpamvu rero M23 binyuze ku muvugizi wa AFC Dr. Inda ayivugira ko muri iki gihe bari mu gahenge. Ni ukuvuga ngo ubundi ntabwo bagakwiye kuba barwana, kubera ko bakiri mu masezerano y'amahoro abera hariya i Doha muri Katari. Ariko bitewe n'uko M23 yo yemeza ko yagerageje
kubahiriza ibyanditswe muri ayo mahame, ariko ku ruhande rwa Kongo bikananira nabo bagakomeza kubarasaho ndetse no kurasa ku baturage, bigatuma rero M23 ikomeza gukoresha imbaraga zo kurokora abaturage ndetse no kwirwanaho, kuko birumvikana ntabwo Kongo yarasa kuri M23 hanyuma ngo irebere, ntabwo byashoboka. Ni muri urwo rwego rero byatumye iyi ntambara ikomera, ndetse na Kongo bitewe n'uko yabonaga ibintu birimo gukomera igakoresha za drone cyangwa se imbaraga z'ikirere. Ibyo rero nibyo byatumye mu by'ukuri urugamba ruba urugamba, M23 ikomeza kwegera imbere, ariko nyirizina ntabwo byagakwiye kuba birimo iyo Kongo iba yaragerageje kubahiriza ibiri mu mahame yasinyiwe i Doha muri Qatar. Ngira ngo rero Bwana Pascal, twavuga ngo ni intambara iri gukomanga, ni intambara iri mu marembo, ariko nk'u Rwanda, nyakubahwa Bwana Perezida Paul Kagame ntabwo ibintu akunda kubivugaho. Ndayishimiye yarateguje ko azarasa, Gisekedi arateguza ko azarasa u Rwanda, none Uvira yo bigaragara ko ishobora gufatwa isaha ku isaha cyangwa se umunota ku munota. M23 mu bikorwa byayo iyo ntiyigeze ihagararira abandanyije u Rwanda. Ubu hari imyiteguro cyangwa turi butungurwe natwe usange bitugizeho ingaruka, kuko mu Rwanda urabona ko twebwe turi ubu nta kibazo gihari mu Rwanda. Akazi ukuri kwamye nyine turakomeza, biba imyidagaduro, biba ibirori, biba ibiki, buri kimwe cyose kiri gukorwa ukuri kwamye, ariko nta disikuru n'imwe ihari ivuga kuri ibyo bintu. Twebwe twibereye mu kazi kacu. U Rwanda ruhagaze rute, byifashe bite? Nubwo utari umuvugizi warwo, wabivugaho iki? Yego, ubundi ni ukuvuga ngo M23 uyo yagerageje guhagarika urugamba nk'uko nabivuze haruguru, noneho rero bitewe no kwenderezwa cyangwa se no gukomeza kugabwaho ibitero na leta ya Kongo, nayo ibigerageza kwirwanaho, ni nabwo rero urugamba rwakomeje kuba. Rero u Rwanda rwicecekera bitewe n'ibibazo cyangwa se n'amagambo ategura urugamba nyirizina agenda avugwa. Kuba u Rwanda ruceceka ntabwo bivuze ko nyine rwacecetse nk'uko tubibona, ntabwo ari ukuvuga ko ruba rwacecetse, ahubwo ruba rugerageza kugira icyo rubikoraho. Twarabibonye ku ngamba z'ubwirinzi ziri ku ruhande u Rwanda ruhanamo imbibi na Kongo. Yego, kuko urabona u Burundi na Kongo, abanyepolitike baho n'ibisirikare byabo ndetse n'abafatanyabikorwa babo basa n'abatangatanze n'abazengurutse u Rwanda. None u Rwanda rwo nta kintu ubona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga avuga kijyanye n'umutekano ngo cyangwa se bagira icyo badutangariza muri make. Kandi twebwe Gisekedi yaraduteguje, Ndayishimiye yaraduteguza, nubwo yenda abo tutabumva, bo dukwiye kumva na Express nyakubahwa Bwana Perezida Paul Kagame, intori zirusha intambwe, yenda ijambo rye rirubahirizwa. Abo bandi bo yenda baba bavuze. Ubwo rero niho nge naganishaga cyane kwibaza ngo u Rwanda rwo mu gihe nk'iki rwakora iki, rurasaba icyari uri hehe, agacerere nakiki? Yego, nibyo, ntabwo u Rwanda rukunze kugaragara rugira ibyo ruvuga, nta nubwo ari nabyo turwifuzaho. Ijambo rya mbere ari naryo rimwe bavuga, bo bavuga ko nta na rimwe bazigera batera umuturanyi nk'uko wenda bo babivuga. Urabyibuka ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri Olivier Nduhungirehe, akunze kubivuga, avuga ko u Rwanda rutazigera rutera uwo ari we wese, ariko rwiteguye kuba rwahangana n'uwo ari we wese warutera. Ngira ngo iryo jambo riranahagije, si na ngombwa ko bagerageza kuvuga ayandi. Nta nubwo rwose twigeze twumva wenda nk'u Rwanda rugerageza kuvuga amagambo nk'aya bariya, ariko kuba biteguye bakabwira abaturage, abaturarwanda ko umutekano uhari kandi wizewe, inzego z'umutekano zikora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'u Rwanda ukomeze kubahirizwa, tukanabibona koko
wabigarutseho urabona nk'iri rushanwa mpuzamahanga ry'amagare ryabereye mu Rwanda ryarangiye ku munsi w'icyumweru ejo ryagenze neza nta guhungabanywa namba kwabayeho. Ibyo byose ni ibigaragaza umutekano w'u Rwanda ko kandi dushimira n'inzego z'u Rwanda kuba zitagambirira cyangwa se ngo zibivuga nk'uko abandi bagenda babivuga bagamije gutera abaturanyi babo. Twababwira ngo rwose ibyo ni sawa, nta bindi dukeneye kumva. Icyiza ni uko biteguye kuba barinda ubusugire n'umutekano w'abanyarwanda n'umutekano w'igihugu, bakaba biteguye guhangana n'uwatera. Ibyo rero nkeka ko ari ibintu byiza cyane kandi bihagije. Bwana Pascal, navuga rero ngo kuvuga menshi siko kumva sinako kuyamara, waguma ukadukurikiranira ibiri kubera muri utwo duce cyangwa se amakuru kadukurikiranira hamwe n'abaduteza amatwi n'abadukurikiye tukagushimira, ahubwo byaza gushoboka tukari bwongere tukakwakura bivanye cyangwa bitewe n'icyaba kimaze kugerwaho, tubere maso Bujumbura nubwo utari Imana ariko mu buryo busanzwe ndetse no mu Rwanda no muri Kongo uguma ubidukurikiranire, nitugirirwa ibintu twakongera tukakwakura. Yego Marite, ubwo rero nsoza twabwira abadukurikiye ko twababwiraga ku mpungenge abantu bafite, abarundi ndetse n'abandi muri rusange bibaza ikirakurikiraho, cyane ko birimo kugaragara ko M23 irimo gusatira umujyi wa Uvira ngibe yawufata, kandi ko byagiye bivugwa nyine ko Uvira ifatwa u Rwanda ruterwa n'u Burundi. Zikaba ari izo mpungenge rero twaganira. Nkurunziza Gorete. Inde? Akazina kanje ni Nkurunziza Gorete. Yego. Urumuki? Ndi umusodakazi w'umurundikazi. Uri umusoda? W'umurundikazi? Hano uri ni heno? Mu Minembwe. Utubwiye ko uri umusodakazi w'umurundikazi, ariko tubona wambaye impuzu ya Kongo, ya leta ya gisirikare ya Kongo. None se ni gute wayironse gute? Batuje bande komeza ababa batuzanye bande leta yacu ibarungike haye muri Kongo. Okay, hano uvuze ko uri mu Minembwe, wahageze ryari? Nahageze mu 22 kwa kane. 22 kwa kane. Ni warutuye? Mwakoreraga henye? Babengwa. Babengwa. Mwaciye he kugira uhuruke Babengwa? Twazananye mu mazi. Twinjirira Baraka. Baduga na Kananda. Dufata imisozi tugeze Kananda. Muduga ino misozi? Mujya Babengwa. Okay, uri umusirikare? Ukorera muri he brigade? Ikambi yigenga. Duze kwijwi wari hinye cyane. Ikambi yigenga. Centre Park. Iri Bujumbura. Ujya muyobozi wasigaye mu kigo ni mu Burundi? Umukoloneli. Mugeze ino Babengwa mwahuye n'izihe ngabo? Twahuye na FDL na FARDC na Maimai. Tubona kuja muri operasi. FDL umwafande wabo wari umuzi? Tubona nzi gusa ni General Hamada. Numva bamuvuga sinabikamubona. Bajya babishambuke? Ngoma nzito. Nabone nta na bwabo. Wabonaga abasoda biwe? Muza kurasande? Twarasanye n'abanyamurenge. Nibo banagufashe? Niho bamfashe. Bafatira ahitwa Rugezi. Bagufatiye mu Rugezi? Rugezi? Niho ndiruka. Nibo bafashe. Ugeze mu kigo cyabo bagufashe neza?
usibye no mu kigo cyabo bakintora gusa baramfashe neza byiza ndashima nta n'ibyo nari niteze tugeze mu kigo naho biba ibintu byiza cyane yego ijya kambi hagira nyine kuri Babengo abantu bagira defense yabo cyangwa mwese muri defense mwese bagira defense yabo umuyobozi wawe umukuru wiwawe ninde twari Niyonzima Jamali niwe mwabana nagahajya hano Babengo yego komanda brigade wawe cyana wenze ujya ukigo kijya kigo wari wavuze komanda batayo komanda batayo Manirakiza Den niyo komanda batayo wawe Bataliyani urayizi batayo 16 yihe nani ibatayo na jemu ya 16 ni ya 16 niyo wajanye nimero matricule yawe 88 ukora nka function yawe ni umusoda mutoya okay hajya Babengo babanaga n'abandi bakobwa banga bande jewe mazina jewe Nkurunziza Gorete na Kwizerimana Arsine na Nizigiyimana Claudine na ndiho kubayo Beatrice bose mwari hajya ku rugamba twari babiri mwari none Fidele mwabanaga hari oya natwebwe twe twabaha aho iwacu nabo bakaba kandi gasozi kiwawe ariko muri biriya bice by'Ababengo ufite imyaka ingahe mu gisirikare? Imyaka ine. Wapasinze 2020 mukiye kigo Chimwaro iwanyu ni hebo Burundi? Karusi. Urafite imyaka ingahe? Vendeza. Okay. None uwo babarira gute abo bavukanye bawe? Ko nkiriye. Ego niyo byohika amagara kankika nkapfa. Imana yari yagerageje kundinda. Aho ndi ndatumje. Ndamahoro. Bagufashe gute bana bagenzi? Kuri baramfashe neza. Cyo nkeneye baramba. Bezwa zose z'umukobwa zikenerwa baramba. Bafise urukundo. No mubi wacu nta bashobora kuba badafise.